來看西班牙的巴塞隆納這地鐵崩坑呢，而且發生火災，就有可能是這崩坑內面規個橋坍落落來去挖到電車線，才會導火燒的。這場事故甲120名旅客所開，也因為這崩坑內面攏是烏煙，有136個人去砸到，39人送病院治療。巴塞隆納的地鐵站外口有封鎖線，支持一台對克洛特要駛去格洛里亞斯地鐵站的列車在駛的時陣，發現這鐵機路頭前敢若導火，一陣一陣的濃煙攏衝入去車廂內，伊當陣真緊急，互乘客是真驚嚇。Intentamos primero salir, al momento de salir lo que había era más humo, entonces intentamos quedarnos adentro tirados en el suelo. Habían niños, habían señoras mayores que tampoco sabían qué hacer. Procuramos mantener la calma, pero en sí los gritos que se escuchaban eran de terror. 地鐵營運公司在調查了研判，導火原因有可能是崩坑的內壁翹殼去卡到電車線，引發火勢。好在在列車在離火源50公尺的時陣，隨動起來，而且隨同步控制中心。到現場的消防員是用2支炮火管隨甲火拍花。雖然講火勢無大，但嘛是有超過100個乘客因為疲勞濃煙出現一寡鏡頭接受評估，醫療人員嘛隨着喺現場開始救援。Han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques, i en aquest sentit també hem estès mànigues per accedir a aquest possible incendi. 這泰隆尼亞醫療緊急救援系統是派19台救護車，替現場的乘客來做檢傷評估，而且甲傷勢較嚴重的傷患緊送病院去治療。事發在烏在2條地鐵線交匯的克洛特站暫停營運，2條地鐵線的班次嘛受影響，暗算28了會陸續來恢復營運。公司新聞張淑芬編譯。